odlični filmovi, super žurke i cool atmosfera. The hotel is excellent, the films are great and the people are beautiful. Volim debitante općenito i mlade ljude koji tek staju na noge i probijaju se u nekom tom svijetu. Ovaj festival je hvale vrijedan ovako kod nas, napokon da nešto i za nekakvu produkciju koja nije hollywoodska. Ja ga volim naravno jer mi je prilika vidjeti puno prijatelja i kolega koje inače ne viđam. Pa odlična atmosfera, svi se skupljaju, dosta opušteno onako, ali baš ono ZFF-ovski. Zato što jako dobro kombiniraju odlične filmove i još bolje partije. Atmosfera je odlična, stvarno, koji svake godine ZFF ono radi odličan posao, stvarno, evo, ono da bi riječi rekao. Ja sam ovdje vidjela neke od filmova koji su me oborile s nogu, za koje je pitanje da li bi da nisu bili na programu ZFF-a ikad čula za njih i vidjela ih. Mislim da je to super događaj za grad, kako bi rekla, ono koji traje već 12. godinu i mislim sve najbolje. Nemam šta drugo reći osim toga. I would really encourage everyone to come here and watch the beautiful selection of films and experience the Croatian people and the hospitality of the Zagreb. There's an intimate atmosphere that I really appreciate. And I believe I've already made some friends here.